Nandam chiang na mo longmali phosin nan kut kanen tlai than na thong ni kul li sikpar ni hlai thum jiang lai thong chim na kin dak thok chang lai mangun chabor ka si le an kutang MDF pol ni chhiram chawza ral kap na nak sakhan an ka I kap ni in athi mi an tol chung mi nun nak liam mi le hliam tuar zong an chhiram matupi peng lailen pi le chapo khokar pintia khwa I chhiram chawza ral kap na nak sakhan chu rakhang ral kap le an kutang MDF pol ni lu hno in an ka dau cha a kap ni kar ka dau na ka chuak pia thai si November ni hlei ni zan le swimia lam pathum tluk a chhiram chawza chungtal CNA le CDF mara ral kap na nak sakhan chu le an kutang MDF pol ni lu hno in an ka dau cha a swimia lam pakhat reng lo chung company kar ka dau na ka chuak pia thai si hi kong he pe tlai in chhiram chawza ral kap in officer pakhat ni November ni kwa ni a khan an rakan ka lai ti thong chu alan kan in kan thai chuni thok chun kan nak lei a ralam an daksial I lampi a kan man mi bom ani lam cha a an kyo than chu nu a tha zang ani chap than I atu bantuk in an rakan ka hi asi an ma lei ni shangman le drone in khuchung a ka dau na an tua I tol chung mi nun nak le bi le klem ha tor mi zong an tia VOC a achim le MDF tangti popol ni shangman le drone in kuchung I ka dau ngak an tua mi ruang a tol chung mi pini zapar nun nak aliam I liam ha tor mi zong an tia thai si ka dau nak chan chung a lei in pathum nak lom lo an thi I chhiram chawza ral kap lei zong in nun nak liam mi an ve chhiram chawza ral kap lei ni pintel khwa an chhuat tak chung I rakhang ral kap le an kutang MDF pol ni hun an khwar November ni hlei ni zin tianga chun ka dau nak a lo tia thai si minda kopi a SCC ni pe kai in chungai ka dau nak an tua chhiram minda kopi a CDF bindat le tangti phuni khopi la ka dau nak an kalpi I pe kai in ka dau nak a fa cha a SCC ral shrang ni November ni hlei ni zong a chunglei in boman thak than tia thai si November ni hlei ni jingsui mi lam pakwa la cheu shok in tada u vanlong bol in mindat kopi a SCC ral shrang ni Baltuk nak vanlong pahni in pangzanga rit mi bom le bom me mi an phir mi pol boy hi tiang an thak pia minda tol chung mi pakhat ni achim chupin a chun swimia lam he ni shongzong a tada u vanlong bol in SCC shrang ni Baltuk nak vanlong pathum in mindat khopi le akyang kapna a pangzanga rit mi bom pol an thak than I nun na liam mi le liam ha tor mi kong a thong fiang thai kho asuri lo tia tol chung mi ni an chim alwan cha November ni kwa ni thok in mindat khopi a SCC shrang le chim brotherhood kar a ka dau nak pe tlai in achuak I nifatin ti ok in mindat khopi in tam ngai akang chang na in ka dau nak adai lo cha a in zeizat akang ti chu fiang te in thai kho asuri lo tia tol chung mi ni an chim Mizoram a tidim peng tol chung mi pahni tal in minung pathum chu rithai si he an tlai na Mizoram ramkul aizol pengkom zema bokho a chinram tidim peng tol chung mi pahni tal in minung pathum chu keji thumreng lo arit mi rithai si bingrang he an tlai na tia thai si Mizoram rithai si dautu phunha le zema bok is joint action committee JAC na ni alonchia November ni kwa jinglei swimia lam pathum na cheu tluka khan tidim peng tui thang khwa tol chungmin ha simi thangmon sing kum som thum le thangkhan som kum kul le kum hi chu chapia bom zam hi kul chung a ron mi KG pahni rit mi bingrang he an tlai na tia All India Radio News Aizol ni alang ter chuban tok thiam in November ni kwa jinglei swimia lam paruk la cheu tluka Mizoram rithai si dautu phunha le zema bok I joint action committee JAC hani chun chaklat nak pakhat antua I asam ramko I sawap udin kumkul le kumthum chu chapia bom zale somsari pasari chung a ron mi bingrang kilogram pakhat rit mi he antlai tia thai si rithai si bingrang he tlai atong mi minung pathum chu
November ni shani a phungning te in dan ta ding in aizol khopi bechai zung a an kwat ha tia thei si longtlai pengkom raljam cha a phachang bop nak an pe Mizoram ramkul longtlai pengkom chung a adormi raljam cha a phachang bop nak an pek I November ni lei khat a longtlai khopi kanan raljam khem a pek sham an thok pia thei si longtlai khopi chan mari sang kanan raljam khem a tuami raljam phachang bop nak pek program chu longtlai pengkom DC Chemala Siva Gopal Reddy ni onnak atua tia longtlai shambun the longtlai post ni alang der longtlai pengkom chung a Myanmar Bangladesh le Manipur ramkul in ralza thongriat pakul anum I atam deu chu longtlai khopi a anidor na longtlai pengkom a ador mi ralzam polcha a chun singhai nga man phachang bokman tim na tia thei si bopnak pek tip mi phachang chu ralzam khem kip a 20 in aphan kho na ha antorel chu ma I atutan bopnak pek timmi chu India Central chawza le Mizoram chawza ani bom Mizoram ramkul chung a Myanmar Bangladesh le Manipur ramkul in raza thongsomni thonga shrong an I chu chung a Myanmar razam tambik in minung thongsom thung thonga shrong an tia thei si kale khopi a SCC chit mi moto pakhat le Ralam sial mi bompuan ho in anka nga I officer pakhatal in pakwa anthi sagai ram than kale khopi a SSRal shang chit mi moto pakhat le Ralam sial mi polsu bompuan ho in anka nga I officer pakhatal in pakwa anthi tia mai lai tongwa ngoi tu pakhat ni achim alwan chia November ni sauri sunsui melam hei ni le minute hai nga thuka kale khopi chung in computer siang herun lei a arak chuak mi SSRal shang minung paruk ni ani chit mi motor pakhat chu dauthan na shremkai punha ni rakbo in boman puan hu na tia thei si chuka dau nak chan chung a SSRal shang motor arok I adion hu a dauthan na shremkai punha ni anka than na tia thei si kapni kar ka dau nak chan chung a chikong lei in arak chuak mi SSRal shang pol le computer siang herun in bombing in arak chuak mi SSRal shang pol chu dauthan na shremkai pu ni bompuan ho in anka ha ka dau na ka chun officer pakhatal in minung pakwa nak lom lo an china in SSRal shang ni ka dau na ka chuana hunma lei a shramngan anka tukcha a shramnam lakman lo in dauthan na shremkai pu lei nuan pil than kong mai lei tongwa ngoi tu pakhat ni achim ka dau nak chu mai lei ral ka na le Operation Momo tangti phuni ankalpi mi asi I mizapi ni shyamnam choknak ding a alam kip in thazang chhuachiao ding in main lei tongwa ngoi tu pakhat ni chun nolnak zong atua chi KNLA brikai panga hmuram chung pusei leidon chege sakhan la ka dau na ka SAC pariat anthi shyamnam tamngai anlak karan ramkul phaphum pengkom Karen National Liberation Army KNLA brikai panga hmuram chung pusei leidon chege sakhan chu ka dau in anlak I SAC ral trang pariat anthi shyamnam tamngai zong anlak chi kho kong Karen National Union KNU ni November ni lei ni a anthan alwan chia November ni rukni thok in phapum pengkom pusei leidon chege sakhan chu dauthan nak shyamtlai tangti phunha ni lunho in anka I November ni kwani a tlamthing te in anlak po tia thei si sakhan la ka dau na ka SSRal shang le thimi rok pariat ankal tak mi mu asi I RPG 7 zun hi rifle metal zun thum kwan fang kulasari somruk kwan lungkule lungni drone jammer pathum le rifle metal kwan thong hi lengjong dauthan nak shamtai phunha ni anlak chi tia thei si kadok nak chu Karen National Liberation Army KNLA number panga brigade ral kap na le tangti phunha ni ankalpi mi asi I dauthan nak shamtai pu in minung pathi ni thiamha fak tuklo an tuar tia Karen National Union KNU ni anlak tar chi Hakan a valai minnak in minung somni shrong an tlaw kaching ramkul phakan mosi sakwa I ti ang chai lungman sunglang nak mun a November ni sha zan swimia lam thekhat le songa khan valai minnak achuak I moto panhi le minung somni tluk an tlaw tia thei si
achim mi valai ni chun ren tron tu cheu khat le lungman sungkol mi ha chu valai tang ti chung a atlak pi ha tia thai si za swi mi lam hlei khat le som nga song a valai mit nga chuak I valai phor tu moto panni amin pipin a ren tron tu minung pathum le lungman sungkol mi ha zong valai ni amin pi ha tia pakan tol chung mi pakhat ni achim alwan cha junil hei thum ni zonga khan pakan peng taya kong khwa a valai mit na chuak I lungman sungkol mi minung pakhat nun nak aliam pin a minung pathum ni hliamhan tuar tia thai si Logo kopi a SSC ni vanlong in boman thak I tol chung mi pakul annun nak aliam minung hei thum ni hliaman tuar Mandalay Ramthan moko kopi a SSC ral sang ni November ni hei khazan a Latuk nak vanlong in boman thak ruang a tol chung mi pakul annun nak aliam I minung hei thum ni hliamhan tuar tia Taong National Liberation Army TNLA in chimnak no ngei tu loye u ni achim tol chung mi papal hei rukle nupali annun nak aliam I minung hei thum ni hliamhan tuar chu chung a ngakchia pakhat atal le u sang lutha sang le myo u sang ha a Russia ral tuk nak vanlong in SSC ral sang ni minisom thum chung song tim chiam mamti in ka dau nak an tua hi asi tia TNLA in chimnak no ngei tu loye u ni chun achim TNLA ral kap jombo ngei tu na ni bom thak no nak mun man ha chu zo fal nak an tua I tlem ha tor mi ha chu CI in an khabul na tia moko tol chung mi ni an chim moko khopi chu 1027 operation avoid hi nak thong hi kul li July thachung a TNLA le tangchi phun ha ni an lak mi asi Ampenga SSC helicopter pakhat anka I an khen kong e ni an fetar Rakhine Ramkul ampeng ka dau na ka SSC ral sang helicopter pakhat chu e ni anka I an khen tia e lei in chimnak no ngai thain tu kha ni fetar nak to in achim thonghi kulali November ni sha chun semi lam pathni la cheu thuk a Ampeng Western Command Headquarter a ralbom tu Shamnam le Edin Arakchan tu SSC ral sang helicopter pakhat chu anka I amelai I an khinsa a Magweram Than nga phepeng chung a Zoral in atum tia thai si Susimya lam panhi la cheu thuk a kanka hi asi angkhopi shambun napakha headquarter pong a helicopter pali in SSC ral sang ni Shamnam Edin le thazang andak chap I kanka tha chu chung a helicopter pakhat chu amelai a kan khen nak hunma a tlalim lo in SSC ral sang ni anung hak nak mun nga phe peng chau song khwa tiang an khalkho tia kan thai tia e lei in chimnak no ngai thain tu kha ni achim kumthong ni kulali February thachung jong a Rakhine ral kap e ni SSC ral sang helicopter pakhat an thakho I chu an ka thak mi helicopter man thak zong e ni chun an langtar chi Tiawtiva a apam mi ruak an hmu chang Mizoram Ramkul thinsai khwa a Kosami Pi Mary Vanlal nun pui I kumkule kumni chu alwan chia November ni kwa jinglei swimia lam hei khatluk a India Myanmaram ri Tiawtiva a apam I November ni hei khat zanlei swimia lam panhi le somli tluk a an hmu tia Mizoram thongjap nak cheu khat ni an lakter I a apam mi Pi Mary Vanlal nun pui ruak chu thingsai le chinram thantlang peng bungkhwa tol chung mi zemazat ni zanrek in ni chung an kol nu November ni hei khat jinglei swimia lam panhi le somli tluk a atlak nak mun in bezakhat luk alhat nak mun a an hmu tia an chim Pi Mary Vanlal nun pui chu chinram bungkhwa kalnak lam I Tiawtiva a mi hangkol pading in Thisapur mi moto azul I Tiawtiva a ichuaswal in apam hi asi tia Mizoram thongjap na chiokhat ni an chim Pi Mary Vanlal nun pui ni hin afapa kumthum le apasal aliam tak nga tia thai si Angkopila Kadok Naga SSC Battalion Commander le Major Rank Asimi Natal in Minung Zathum Deng ni Asin a Shamnam Anchia Rakhine Ramkul Angkopila Kadok Naktan Chung a SSC Ral Shanglei in Battalion Commander le Major Rank Asimi Natal in Minung Zathum Deng ni Rakhine Ral Kap Asin a Shamnam Chia in Ani Aptia
Rakhine Ram Ral Lei Thonglak Nakshampi ni Anchim Angkopi Biuha Sakhan Pi Anlak October ni Sari im November ni Lai Khatiang a SSRal Shang Li Anchungkhar Minung Zathum Deng ni Sin a Shamnam Chia in Ani Aptia Thai Si Sin a Afon Min Ha Hi Balka Pungning in Ankumle Anmin Anlaktar Ha Lau Angkopi a Pejul in Kadaw na Afak I SSRal Shang Polak a Rakhine Ram Ko Chung I Anaw Mi Ha Nisomli Panga Chung Training An Piang Mi Ha Shamtai Pol Zong Anital Tia Thai Si Angkopi Kadaw na ka Buti Town Sitwele Chapyo Khwale Rajam Khem in SSRal Shang ni Anaw Mi Ha Zong Anital Kadaw nak I Athi Mi Ha Hi SSRal Shang ni Anaw Mi Ha Antambi Tia Ral Lei Thonglak Nakshampi ni Chun Achim Ampeng Chung Kadaw na ka SSRal Shang ni Nisomli Panga Chung Training An Piang Mi Ha Minung Zakhat Leng An Thi Chang I Shamnam Tam Ngai Zong E ni Anlakho Angkopi a Western Command Headquarter Tal in Battalion Hai Sari Aum I ni Battalion Hai Li Shrong Anlak Chang Tia Ral Lei Thonglak Nakshampi ni Chun Achim Chap Bangladesh Lei a Phuning Lau in Alut Mi Rohingya Min Nung Somriat Khad Antlai Ha Myanmar Ram Rakhine Ram Kul Bandaban Ram Rilon in Bangladesh Ram Chung a Alut Mi Rohingya Min Nung Somriat Khachu Bangladesh Ram Trongwangwai Tu Ha Ni Antlai Ha Tia Thai Si Bangladesh Ram Rilu na Hunkip a Trongwangwai Tu ni Runven na Antua I November nil hai khat ni a Antlai Ha Hi Asi Lai Atong Mi Rohingya Halak a Hin Hakchia Somthum Khatle Kumtling Mi Minung Som nga Anital Tia The Business Standard Thongzap Nak ni Alang Ter Antlai Min Ha Chu Bangladesh Ram Ring Ngak BGB Sin a Ankwat Chang Ha Tia Trombawai Tu Ha ni Anchim Atuliao Chu Rakhine Ram Ko Chung a Kadaw Nak Afak I Pungning Lau in Alut Min Ha Khamkho Nak Ding a Ramri Thongfan a Humhim Nak Khazang Anchap Ko The Business Standard Thongzap Nak ni Alang Ter Chi Luzin kan thochim nak chu ma vial in kan dong tari lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lakchung a kanilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe akan to pek ding in kanin som ha